Haga jing lakai FIFA Under 20 Women World Cup quarter final happening ke USA Persia ke Germany. Apa pai sya ke jing lakai ke USA kalamat ikan Pynjop adin magalala abad Pynliem ke Germany haga penalti shootout dan lai lakaway. Haga jing lakai happening ke Netherlands Persia ke Colombia haga jing lakai ke Netherlands kala khur ke Pynjop adin magalala abad Pynliem ke Colombia haga penalti shootout dan lai lanon. Haga jing lakai happening ke Japan Persia ke Spain haga jing lakai baru artli ke kenhun kia khai klemla abad penkijar nadu basdang ke jing lakai hadu bukot ke kendai per minit. Badai haka extra time kata haka minit ke besis pa ar ke Japan kali ben Thep ke shigol. Badai lamang ke shigol la pelong ke Japan bahkan Pynliem ke Spain. Haga ke jing lakai quarter final da shigol la not bad yorong sya ke semi final. Bad kan yakun Persia ke Netherlands haka semi final. Hagawai par ke jing lakai quarter final happening ke Brazil Persia ke North Korea. Aba pai sya ke jing lakai haka kela step ke jing lakai ke long Maria khai Henry Day haka kela minit kata haka minit ke basau peu kendai ke North Korea ke yo ban Thep ke shigol. Padai laba ke shigol la penlong ke North Korea bahkan Pynliem ke Brazil da shigol la not. Baleng bang ke Pynjop ke North Korea ke yo ban rung sya ke semi final bad kan yakun Persia ke USA haka semi final. Jing lakai Indian Super League happening ke Mohammedan kabadai ke klub ke badang syukiu sya ke Indian Super League Persia ke North East United kabadai ke la adu jong ke Duran Cup haka samoi baladem. Aba pai sya ke jing lakai ke long ke jing lakai ke ba itanat haga ba baro artri ke kenhun kia khai klemla abad penkijar nadu basdang ke jing lakai hadu bukot ke kendai per minit. Wala baro artri ke kenhun kila persyang ka to ne banyo penkijar Henry ke klemla abad penurlong. Badai haka additional minute kata haswa ban kod artat ke jing lakai haka minit ke ba kendai peu plus sau ke North East United kala yo ban Thep ke shigol lengbau ajare. Badai lamang ke shigol la penlong ke North East United bahkan Korea ke Pynjop haka ke jing lakai da shigol la non.